idemo pričati o Dervišu i smrti, jednom od najdubljih i najuznemirujućih romana Meše Selimovića. Ovaj roman, napisan 1966. donosi intimnu ispovijest Ahmeda Nurudina, derviša čiji se mirni svijet urušava kada mu brat biva nepravedno uhapšen. Selimović, poznat po filozofskom tonu i tihom, ali razornom preispitivanju ljudske prirode, kroz Nurudinovu priču otvara prostor za razmišljanje o smislu pravde, odgovornosti, strahu i granici između vjere i sumnje. Radnja teče polako, poput unutrašnjeg monologa čovjeka koji se bori sa sistemom, ali još više sa samim sobom. Bez otkrivanja ključnih obrata, dovoljno je reći da se Nurudinova potraga za istinom pretvara u suočavanje s vlastitim slabostima, predrasudama i bolnim shvaćanjem da ponekad najveći neprijatelji nose naše vlastito lice. Tematski, roman istražuje moć autoriteta, moralne dileme te tragičnu cijenu borbe za pravdu u svijetu koji pravdu često ne poznaje. Simbolika je gusta, zidine tvrđave, tišine tekije, hladni hodnici vlasti, sve to odražava unutrašnju tamu i lom glavnog junaka. Poruka ostaje snažna i danas. Kada sistem pritisne čovjeka, njegova najveća borba odvija se iznutra, između onoga što jeste i onoga što želi biti. Upravo u tom prostoru Selimović nas uči da istinska promjena počinje onda kada se usudimo pogledati vlastite strahove ravno u oči.